babereki go rulagangwa ga motshameko wa ditshwantsho tsa motshikinyego wa Family Feud go kaiwa go tla thusa go okela badiragatsi mo lefatsheng leno. Fa mo go tsa metshameko batshameki ba rotloetswa go ipetlela isago go sa le gale. Puso e tlamile go netefatsa tirisano mmogo e nonofileng gareng ga yone le babereki go tlhabolola mogama wa khiro le pereko. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne a bua se kwa pulosemmusong ya phuthego ya maloko a khuduthamaga ya komiti ya lekgotla la babereki la bopeo kwa Phalape mosong ono. A rutlwa pego ka o tshedileng ka betsi. Social inclusion and decent work for all during the envisaged transition requires that all actors in the world of work come together to devise new interventions and solutions through meaningful social dialogue. This is the negotiation of new jobs for the future and their conditions. A just transition without workers' participation. Otherwise, we'll only be talking rhetorically about transition without the just element, the just underlined element. That is why government is committed to ensuring that there is a continued cordial relationship between itself and workers. In the same token, there can never be a just transition without mindset change, which is a trajectory that we have chosen in order to genuinely deliver our transformation agenda for Botswana. We need to reflect deeply on our value system. And when I say mindset change, it's everybody, government included. You will agree with me that collective bargaining is the nerve center of any trade union. Collective bargaining and industrial relations are the oxygen that gives life to a trade union. As the leadership, we continue to jealously protect our right to collective bargaining. We consistently engage with the employer party on various issues of mutual concern for the benefit of our members. In our analysis, the overall collective bargaining and industrial relations climate in Botswana is improving gradually. We need to appreciate, though not all is rosy, but at least we are moving in the right direction. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tlamile go tsweledisa maiteko a go tlhabolola megama ya akaretsa ya bojanala le go atolosetsa kwa megameng ya bodiragatsi go dira ditshwantsho tsa motshikinyego le tse dingwe. O ne a gwetlha badiragatsi go itsetsepela go dira ka bonatla go godisa mogama wa bodiragatsi go kabakanya le go tlhabolola itsholelo. O ne a bua mo puisanong e neng a kopanetse le mogaka wa bodiragatsi re Steve Harvey kwa pulosemmusong ya dikago tsa bodiragatsi le tshimolodiso ya thulaganyo ya tlhabololo mogama wa bodiragatsi kwa Mass Media Complex Maabane. After diamonds, the next biggest revenue earner is tourism. Most of our tourism is wildlife-based. It's rugged, and we have reserved close to 40% of our land mass for conservation. And we have some of the most spectacular wildlife species on planet Earth. And we have policies and laws that have protected that. That speaks to intentionality. It's a value proposition that we hold far ahead of many nation states. Why would it not make sense to invest in the documentation of such? And why, if we have the best wildlife species in the world, why would you not have the best wildlife photographers in the world and cinematographers in the world? Why would you not tell the story in multiple languages? And listen, the environment in which these species reside and live is the studio. The creatives should stay sharp. They must be listening. They must sharpen their hunger. And they must be completely committed to excellence. Because it's excellence that puts them in pole position to compete and outdo all the others, in every respect. And they will then be able to develop a product that nobody can resist.
they will be able to develop themselves as service providers, as professionals, artisans, that nobody can resist. And I tell you, when the studios, the content creators, the directors, the producers of the world come to find out where to mine the talent, they'll be mining it from here. So watch the space. Mogaka wa bodiragatsi kwa America re Steve Harvey o ka ile fa go tla agiwa dikago tse di tla letlang gore lefatshe leno e nna boramelelo jwa kgatiso le kgaso ya thulaganyo ya motshameko wa ditshwantsho tsa motsikinyego ya Family Feud Africa. Harvey a re seno se tla ba lefatshe leno mo tshiamelong go ka badiragatsi go tla mono. The next biggest project, and I'm just sharing this with the president now, the ultimate goal is to build a hangar, and he heard me say this earlier. He already told his administration to find the land. We're going to build an aircraft hangar, which is how we shoot a lot of shows in Los Angeles. People don't know. You see those curved ceilings and stuff. They're in aircraft hangars. We're going to build an aircraft hangar, and we're going to do Family Feud Africa. This is where we fly in nations from around the continent of Africa. So it'll be a Ghana against Durban. It'll be Uganda against Rwanda. It'll be Botswana against, whatever, Sierra Leone. And the African flags will be going in the air, and we're going to do it nationally and get our DST. That's part of the national satellite on the continent, right? Mm-hmm. You have that national station, yes, but you got to get the license to go global. We're going to get the license, and we will produce Family Feud, the continent of Africa, in Botswana. Yes. And everybody got to come here. Look, man. Tona wa banana bongwe metshameko le ngwao re tumiso ra kgare o ka ile fa lephata la gagwe le tla tshwaragana le lekalana la BOTSWANA Tourism Organization ga mmogo le lephata la tikologo le bojanala go tlhabolola mogama wa bojanala jwa ngwao mo lefatsheng leno. O bile seno go bokutlong jwa ditshupo tsa BOTSWANA Travel and Tourism Expo tse di gogileng malatsi a le mararo go Kasane a re tse dintla ka kitso Tayamane. Ditshupo tse di rotloetsa tirisano le popagano ya dikgwebo tse di farologaneng. Di kopanya dikgwebo tsa mahatshahatsa ga mmogo le tsa monogae tse di dirang mo mogameng wa bojanala. Di thusa gape dipeeletso go sekaseka megopolo e mešwa dikgwebo ga mmogo le go tswa ka ditsela tse di netefatsang fa ditsamaiso mo mogameng di a nyalana. It is an expo where we have shared business ideas. It has been a theater of like-minded travel and tourism professionals, industry investors, and industry promoters. I see preconceived business ideas accomplished, and I am in a place where I see new friendships, and I see a spirit of partnership. Lekalana la BTO la re bojanala jwa ngwao bo na le bokgoni jwa go ngoka bajanala ba ba tswang kwa ntle. Se se tla sologela molemo batsamaisi ba dikgwebo tsa bojanala monogae ka go oketsa letseno la bone a bo itsholelo e gola. The UNWTO Statistics Barometer, Volume 21, Issue 3, September 2023, has estimated that 700 million tourists traveled internationally between January and July 2023, about 43% more than in the same months of 2022. The indication is that as both operators and agents, there is a big opportunity to tap into these numbers, offering cultural activities and events, youth, gender, sport, and culture. Shoulder the responsibility of selling SETSWANA culture, which we are actively engaged in its development and protection, while BTO exposes and sells to yourselves. Go tokafatsa mogama o go ya pele, company ya Air BOTSWANA ya re e mo dipuisano le dikhamphane tsa difofane tsa mahatsha a mangwe go bona gore ba ka tolosa jang ko difofane tsa mono di tsamaelang teng. We dispatched a team from our head office. We visited all our stations. The whole intention of that was to engage and see how we can improve on our services. Also pick that interline with other
major players in the industry is a very important factor. Currently, we have 9 interline partners. We were finalizing our customer service standards will be released this coming week. That is used to bring under the one roof international agents and local travel operators to share knowledge and expertise. Ditshupo tse di kopanya bao ba ba dirileng bojanala kgwebo mme ba amogana megopolo le go tiisa botsalano go thusa go godisa le go tokafatsa ditirelo tsa bojanala. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Dikoporasi di rotloeditswe go ipapatsa le go dirisa diphuthego tse di botlhokwa go senka mebaraka e mešwa. Se se builwe ke moeteledipele wa lekgotla la bomme ba bagwebi la Women in Business Association WIBA kwa Bokone Bophirima mme Christina Leshego kwa phuthegong ya ntlha ya koporasi ya balogi ba ditlatlana kwa Matsaudi. A re utlwe Maranyane Samakata. Ntle le go loga ditlatlana, koporasi ya Matsaudi e na gape le toro ya go sireletsa setlhare sa mokolwane se ba se dirisang go loga ditlatlana ga mmogo le go rua dikoko. Ke ka jalo ba rotloediwang go ithuta le go dirisa sebaka se se tlang ka diphuthego di tshwana tsa bojanala tse di ka ba thusang go bona mebaraka e mešwa. Ke dilo tse e leng gore ga go ntsana ga go te mogosi bogolo le pego mongwe hela go le reeletsa. Ka gore go lokone re le teng goromente o na lekile ka bojothe gore a tise di-investora mo Botswana. Di te di lebelele gore le tlhokang ga le tlhokeng le tshwana le ba koporasi ya Matsaudi yana ne le sa palwela go ya mabele re kopa 20 milione re mo kopela gore rage ra tulo se se re senetsweng ke Save Life Foundation re be re dira merogo re be re dira di-solar panele re be re dira se. Mo nakong eno go dirisitswe madi a fetang 300,000 pula go simolodisa lenaneo le. Ne re dira project ya Women Empowerment ya Matsaudi e le gore ba ka rotloetsa bomme ba le gore ba na le talente e le gore ya boitshega talente e le gore ke talente ya ngwao ya go supa bogake ba bone ba go beta le go roka ditatana. So re na ra nna re savera re me kana bomme kiba re ka ba thusa yang ke aka ne re ka simo ke aka ne re simolone project ya Women Empowerment. Me bana ba lora bomme ba Matsaudi batsadi bana ba lora bana ba re na le lahatsi la rona le teng me ke lahatsi ya le lore ga ona sepe re na ra nna tsara bona gore ka thusa yang. Dikoporasi di kopiwa go emisa dikgogakgogano. O na se rotse se kgawanye batho ngware ke nna mngware ke nna a kere o se kgawanya batho a mongwe a ka re ke nna wa phati ya domokora ga ke dirile wa phati ya BCP ya ka ke a nna teng wa somoga kere ke nna wa phati ya BCP wa domokora ga ke a nna teng wa UDC ya ka ke a nna teng mme ha dilo tse di ka tswa mo mahuheng di a direla batho botlhe ka tekatekano la ipoka ka save le sa ipoke ka motho ka nna monate lotlhe le itse gore ntue ke ya lona. Tiro e tshwana le ye ya gompieno e kaiwa e le phitlhelelo ya letshego la lekgotla la ditšhaba la go tlhabolola matshelo a bomme. Maranyane Samakata, BTV News, Matsaudi. Re kagiso Qhari yo e leng monni wa Dikgang go kgaolong ya Gantsi South o tlotlomaditse motse wa gagwe ka go nna mofenyi wa ntlha go gapa tlotla eo ya Mr. RADP Fashion Show 2023 kgwedi e fetileng. O na amogelwa semmuso ko motseng wa gaabo. Angela Enosa o na le ko. Kagiso Qhari jaaka na mogolo go kgotleng ya motswano Dikgang kwa tlhagogang teng a rolwa semmuso jaaka sa tswa go henya dikgaisano tsa Mr. RDP Fashion Show tsa monongwaga le ka wana lela dingwaga tse di 27 ke sekgantshwane sa kgaolo e ka jalo a hiwa tlotla e go ba tlotlomaditse motse o New kana ga sene ka boene hela o kgona go ikemela ile kgaolo ditso tsa gagwe hela Dimuhitile. A war has been opened by him. All districts, all companies, or how are we going to assist this gentleman? Kare ka mutusang ka teng. Go gore tswala mosola re le Charles Hill. Dikgaisano tsa RDP di tshwara go rotloetsa popagano gore go se ka gana motsana ope o sallang ko morago monana mongwe le mongwe go sa kgathaletse gore o ha kae a hiwe dithata. Re tshwanetse
ra leka go tsena gare ga batho le rona ka gore le rona re batswana ra itshupa gore le rona re na le kitso re na le talente re ka dira mme ebile re ka ya ko pele re ka ya ko mahatsheng. Gare a re e ne le ngwaga wa bohelo a gata tiro a sa leng a isimolotse ka ngwaga wa 2018. Ke bolela bona ke ba setseng ko morago gore se ke le bona ba ska ba itlhoboga a ba gateleng hela ko pele se ka ba inelela ka gore go mo ke project ke lenaneo le le tuna se ka ba nna ka pelo ya go itlhoboga ba retse di coach ba retse ba ba trainang se ka ba re eng ha o le mo campe tota le ana ha ni ka ke le mo campe molao wa campe ye e ka re ke ngwana hello monyenyane ke itumela tiro e dirula ke ngwana ke itumela thata ke sonse ka re ke tsile go mmona ke mutumelela ka kagiso batho. Mo dikgweding tse di latelang Kagiso tla bo a semeletse le kgaolo a amogela dikitso tsa tla di tlhatlhelwang le balekane ba gagwe bao metseng e tshwanang le kwa go letseng teng. Angela Enosa, Botswana Television. Fa re tswalela ka dikgang tsa rona, Mopalamente wa kgaolo ya Motšhodi East Ramabuse Pule o rotloeditse balemi ba lefatshe leno go abelana dikitso ka go lema maungo le merogo ka go farologana. Re Pule a re fa fela ba ka dira jalo ke gone lefatshe leno le ka nnang le bokgoni jwa go itirela dijo mo gae, mme seo se fokotse theko ya dijo kwa mafatsheng a mangwe. Lizzy Class ka dintlha. Tshimo ya Wipix ke yone ya ntlha mo lefatsheng la Botswana go roba diapole. Tshimo e simolotse temo ya diapole ka ngwaga 2019 mme go fitlha ka jaana ntse ikemetse go diragatsa maitamo a yone ya temo e. Le fa go ntse jalo mo nakong ya gompieno tshimo e setse e na le ditlhare di ka tshwara palo ya 1000 tsa diapole. Balemi ba ba tlhalosa fa ba gwethilwe ke thaelo ya maungo a apole mo gae, mme se sa dira gore ba inakanye le temo ya motlhale o go thusa go rarabolola dikgang tsa thaelo ya maungo ao. We are really excited ka project thata go bo ile the first of its own kind. Maybe le gape se go kgothatsang thata ke gona gore the owners are very much motivated and they are committed to their business. So re na le tumelo ntsi tota gore eta nna successful. Maybe it will be an example kana education to other farmers. Re tswa go re bone re le go ditshimo. I'm very excited nna ke le mo Parliament a kgolo because I can see gore ka bontsi batho ba tla bona gore ga ke re kgaolo ya noka e productive mo dijong ke raya ka re diapole ke tse di dula se re di bone go pomola tsela Botswana. Hectare ile 1 hela ka research ya rona e kgona go tsa ditlhare di le 1033 somewhere there mo hectareng e 1. So re letsa gore re ratolose ditlhare tsa teng e simolotse gone go itomaganyetsa tsone ditlhare tsa teng gore re kgone gore re produce our own seedlings. That's why we are dreaming big gore re kgone gore re godise ditlhare tsa rona. Fa tswala ga go melemo a tshimo ya Wipix Meipele Ramatlhakwane a tlhalosa fa temo ena le dikgwetlho tse leng tsa yone, mme fela a kgothatsa balemi ka ene go sa ipana tsapa mo maitekong a ga tega mo ditorong tsa bone tsa go nna balemi ba popota. I started with about 20 trees ke be ke le moga gore di dirile sente e be re ka 2021 e be ke tsenya no ditlhare tse dintsi and ke ntse ke dioketsa hela every year ke dioketsa. Even recently I put another 400 trees tse leng gore ebile tsone ne ke kupile thuso mo mananong a ga goromente, so ke na ka duela phato ya cost ya teng goromente ntelela cost ya teng. Dirang hela jaaka mme Ramatlhakwane the fruits and vegetables of different kinds and types. Gore le khona re tse sela sela Botswana. Ma bane helane khuta magae ga tautune bile go te cabinet. Ine ya approve extension of vegetable importation by another 2 years. Mo go rang gore tota re le ka go encourage Batswana gore ba itimela. Balemi ba rotloeditse go dirisa mananeo a puso a leng teng le go anya dikitso mo go one gore a kgone go thusa lehatshele mo go diragatsa maiteko a lone a go ntsha dijo tse di lekaneng. Lizzy Class, BTV News, Masimo a SETSWANA mo kgaolong ya Kgatleng.
Tona wa lephata la itshireletso re Kagiso Musi yo gape le mo palamente wa Gabane Mankgodi a re go botlhokwa gore dikereke di tsenye letsogo mo go lwantsheng dikgwetlho tse di apareletseng lefatshe leno di tshwana le dipolano le kgokgontsho ya bong. Tona Musi o ne a bua jalo bošeng kwa kerekeng ya Faith Gospel After Christ jaaka e ne keteka letsatsi la thobo kwa Metsimotlhabe. Pego ka Pretty Mokgweetsi. Kereke ya Faith Gospel After Christ e tlhamilwe ka ngwaga wa 1949 mme e setse e ikadile lefatshe leno ka bophara mo e setseng e na le makalana a le 152. Ngwaga le ngwaga mo kgweding eno kereke e keteka moletlo wa thobo go lebogela tshireletso ya modimo ga mmogo le go kokoanya madi a go tlhabolola kereke. Ntle le seo moletlo wa monongwaga o ne o lebagane le go rapelela dikgwetlho di akaretsa dipolano le kgokgontsho ya bong mo lefatsheng leno. Re umakiwa mo dikganyeng tse di tshesanyane mme ke batla go le kopa le banna ba modimo gore le lona manka dinao le bueng kgang eo. Ra bona gore go nna le tiriso botlhaswa ya bomme le bana ba e leng gore they come to our churches ba le mo dipitlaganong mme re rona kana modimo a re hile mpho re tshwanwa ke gore re thuse batho bao e le gore jaanong rona re tsa advantage mo dipitlaganong tsa batho bao re be re ba dirisa. A ganyala re kgemethelela ngwana o 18 years a re le ya o kopa botshabelo go gore na go botshabelo modimong kwa re tla nnang sentle teng mowa wa opela. Please moruti mogolo a betsa mosadi le bana moruti yo ka ba subetsa gore batho le rato ke eng. Relationships are not healthy. We need healthy relationships. Maiteko a dikereke a go rapedisa lefatshe leno a kgotsa thata ka go tlhalosiwa fa puso ka nosi e ka se kgone. Kereke jaaka ga re leboga jaana ra reach a strategic partner to the government go thusa puso go lwantsha dikgwetlho dipe tse di leng the social ills matshwenyego a e leng gore a mekamekane le go lwantsha diemo tsa batho mme jaaka gampieno jaana re bona seemo se dipula di seo re bona batho gona le diemo tse e leng gore di a tshwenya batho ba lela ke nako e le gore re le kereke re a re jaanong re nte re kope modimo gampieno jaana jaaka re tsile go leboga jaana at the same time re tsile go rapelela lefatshe la Botswana go lebega dilo tse di bosula di diragala dipalo tsa masula di golela ko pele go dipolano ha gare ga baratani go dipolano tsa batho ba dirisetswa dipheko hela jaaka honorable Musi a tswang go tlhalosa. Boeteledipele jwa dikereke bo kopilwe go nna pudimatseba ka dikgang tsa tiriso botlhaswa jwa bana le bomme tse gantsi di atleng di fitlhelwe mo dikerekeng. Pretty Mokgweetsi, BTV News, Metsimotlhabe. A re tsweledise dikgang tsa rona ka tsa metshameko re dinewa ke Edwin Mashiakgomo. Ke go leboge senamphatshwana sa moradi wa kgosi kana se itshupa mogambojale boaloga mothoetso madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng ka go rialo re dilo maserota ka tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metsone tsare mokatisi wa setlhopha sa bomme sa setšhaba sa the mess basimane botlhe malete a re ba ipaakantse sentle go netefatsa fa ba ya go tswa ka maduo a itumedisang fa ba kopana le Kenya gompieno mo motshamekong wa tikologo ya bobedi wa go ipatla phatla kwa sekgaisanong ya sejana sa Afrika sa ngwaga o tlang. Malete o supile seo kwa phutegong ya babega dikgang maabane Kagiso Molelekwa le Daniel Chokoko ba rulagantse pego eo. The mess is na motshamekong o ena le tsogana le fa godimo morago tshameka maleka a non-stop mo tikologong ya Nthabeke e fetileng. Botswana e ne ya nosetswa ke Kitumetse Dithebe fa Harame Starlets ba rabetswe ke Majuli Nekesa. After our first leg, going to the second leg, I think we are at a point where we are able to say this is how they can line up, this is how they can change in terms of the approach to the game. And of course, they are not a closed book. We are not a closed book to them. They know what we can do. We know what they can do. We both know areas that we both need to improve in, and yeah, we have information about them and they have about us. There's everything to play for in this game.
If you look at the first game that we played, they have 7 players playing outside Africa. Those who started, 4 of them, they were playing Tanzania, if I'm not mistaken, coach. This shows to the extent at which where they are placed in Africa and surrounding countries in Africa. If you look at Tanzania, they have a good number of players outside. And then if you look at Botswana, we have about 4 exports, 2 in South Africa, 1 Zambia, 1 USA. So the COSAFA region, in terms of player representation outside Africa, the numbers are low. And for us to pick up the numbers, we need to consistently qualify for these games. So in terms of approach, we are going to adapt to what the game demands, and obviously how we are going to approach the game. The first leg, they control the ball, we control the space, and obviously tomorrow they know what we can do. So those dynamics might change, because we are also expecting a lot of changes in terms of how the teams will line up. So a lot of dynamics are going to change. Mo letlhakoreng le lengwe mokatisi wa Kenya Building Odemba a re le bone ba tsena motshamekong o ba itse ba tshwanetseng go se dira go ka tswa ka maduo a ta ba kgontshang go iponela phata mo kgaisong ya ngwe go tang ko Morocco. We've traveled well from Kenya to Botswana. We arrived yesterday. We had a good reception from the Botswana Federation. Thank you. And so far we've trained once. We are waiting for the feel of the pitch. Yeah. No injury concerns at all. All is well. Everyone is upbeat. We are high in spirits. We are just going to push the girls to play well. You will see my game approach tomorrow when we come to the pitch. Yeah. Bomme ba mo gae ba tsena motshamekong o ba lebile go pharisana go metshamekong ya AFCON le kgetho la bobedi ka tatelano. Setlhopha sa ga Malete se tla leba go batshameki ba maitemogelo a kwa godimo ba akaretsa motshwaredi wa Selemi Boseja yo o dirileng bonte mo tikologong ya ntlha ka go sireletsa ya penalty ga mmogo le Refilo Tholakele le kitimetse dithabe gareng ga ba bangwe. Mofenyi magareng ga Kenya le Botswana o tla fetela go kgisong ya AFCON ya ngwe go latelang kwa Morocco. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. E re ka gote mosele wa pula o etswa go sa le gale motabogi wa pele wa lefatshe leno wa lebelo la 400 meters o nkabetseng kobolo yo boneng kotsi ya koloi ka ngwaga wa 2020 mme ya motlogela ka bogole o rotloeditse batshameki ka go farologana go ikgobokanyetsa letseno ka nako ya basantse ba tshameka gore ba kgone go itshetsa fa ba tlogela go phadisanya. Tlamelo Montshusi wa bega. Mofenyi yo wa selefera wa All Africa Games mo lebelong la neelano la borre la 400 by 400 meters ebile gape a na ikgapela seetsele sa bronze mo lebelong leo la 400 meters kwa Republic of Congo ka ngwaga wa 2015. O bone kgobalo eo ya kotsi ya koloi ka 2020 ka nako ya ipaakanyetsa kgaisanyo ya di-Olympic tsa Tokyo 2020. Motabogi yo o tlhalositse fa amogetse seemo sa gago mo nakong ya gompieno mme ebile a rotloetsa batshameki go ipaakanyetsa isago ya bone ka nako ya ba santse ba inaakantseletsa metshameko jaaka Motswana re moselo wa pula o epiwa go sa le caused me a lot because now I'm using a wheelchair. At first I didn't use a wheelchair, you see, so I have to adapt and to open a new chapter of life, you see. It's difficult, but I'm coping and I'm trying to move on with my life and forget about what happened, you see. If you're an athlete, you invest your money in something that will generate income tomorrow when you are down or when you retire, because we don't know what will happen tomorrow for you, you see. So just invest and live the life that you were living before, you see. Mofenyi yo wa selefera mo lebelong la neelano la 400 meters kwa dikgaisanong tsa mafatshe tsa IAAF tsa ngwaga wa 2017 tse neng di le kwa lefatsheng la Bahamas o lebogile lekgotla la Botswana National Sports Commission go bo le moemenokeng fa e sale a amega mo kotsing eo e motlogotseng e le mona le bogole. Botswana National Sports Council, they are trying to help me academically because I was doing coaching level 1 in South Africa. They send me the fund everything, so now I want to focus in sports administration and coaching. Nkobolo yo ngwaga tse 30 o rotloetsa bana le seabe ka go farologana go thapa bana le bogole gore ba kgone go tokafatsa matshelo a bone. Tlamelo Montshusi, BTV Sport Gaborone.
Motho a re saela tswe bobe tsa nako ya bongwe re di be khutlo go nefa tla ke leboge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ye diatla tšimaši ya kgomo tše tswathobeng tše le phepa Lucia Ramasu o tla be a bua go tla go garela jalo BOTSWANA Connects ka o rialo e boela bodibeng ya gamaša kgomo tše re matla kgomo kodumela o etse mhata sediba sepefela se o batla go se fitlhela tswelang tsobereke ka bonnatla bonokopila le botswerere modimo tšeo. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will for the next 25 years transform Greater Gaborone to a mobile compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. At the junction with Lobatse Road, Game City Circle, Willie Siboni Road, BTV Circle, and Kudumate Drive, Rainbow Circle. The installation and operation of new modernized traffic signaling systems and centralized traffic control (CTC), as well as the layout improvement of selected intersections in Greater Gaborone. These projects will go a long way in enhancing critical transport infrastructure required for improving quality of life for citizens and visitors and strengthening economic development in the Greater Gaborone area. The ministry is set on fulfilling Vision 2036 aspirations for the benefit of all Botswana through sustainable roads of a global standard that promote prosperity for all. Ministry of Transport and Public Works, gateway to world-class infrastructure and transport services. Well, we have come to the end of our program here on BOTSWANA Connect, and of course, it's a very exciting time for the creatives in Botswana as the Department of Broadcasting Services Studio 4 is expected to facilitate the creative industry in the country. And of course, the President, Dr. Mokgweetsi Masisi, and American TV personality Steve Harvey officially launched the facility yesterday. Let's take a look at that. And of course, from myself, Lucia Ramasu, it's goodbye and stay safe.